Tuma hian polal thabuana inlarna kan chiar le don abu chaitu hi Mizo Dr. J Thandruma ani Mizo le Israel inzomna kumsang khajako somruk palialal pan kanram ding chuana min hu tir hi Middle East Israel ram ne na inzom tlat maya number min han chu ti thina ren hel rual avin inzom chat chat zel mai sia ma sela an ne na tangamal somna kan don le kan ne na tangamal somna an don chu in hlutlei em maya an ne na tangamal somna kan don chu zalenna independent ania tin kanram ho sakna lein huai le leichung lama omte chu Israel scientist ten na satakin min song bolpuya keni ero chuan laliswa Krista chanchin tha chatuana nunna kampeya ti sa le tharawa impum khatna ro pui taknein khovel mit fukna kan lo ni ta a he gathil mu le hriat atang hian Mizo te hitunge kan ni tia zo na hi karil ruwa alian ta hle maya science manga chuiten an chuidan te chu kan bible thu le khovela thil thleng ten apai thazauta a keni Mizo te ma sang atanga kan ni na chui chiana voina kan thiat fe hi poimo ta hle in ka hria ani lalpa chuan thumal Mizo ti chu min lam tira engtin tinamo min lam tir zela sema a atop ta chata sema chu tu fa nge ni ti bible ka hanzonga olsam takin no fapa ni ti ka hmuwa no chu tuilet no khovela nam tin te thla tu ania ka thinlunga chuan bul takani ti in aron nem keta heng ka thil mu kan ram chung rela oil lipui lunglu le rangka chakte kan ram pon lama mal somna ro hlu ka hmu le Israel nena kan inzom na thu hi upa age ngun hula hna ka hrila punguna thinlung in hung lai chu ka hmunghal maya apom hle ti po ka hria ani hi chimbiala kan mithiam MNF ram mutna senator hial lo chel kha ani a kumsa khajko somko pariata kan hena lalpa thusil lokna lo thleng chu kumsa khajko somko proka hian vai nuania le chiatna ti sa le tharawa ka tokna sa hle maya hrem hunnen kan inzom hial mai ni in ka hria a ka kholai leng chu ka tluwa kongthlanga thuife kaluma kan har meu chuan kamal puiru dinglam mun nia in nai takin na tiaka ake shop de bok alo nia aizo civil hospital a kalmor puiru chu minzaya hunrei fe chu katupa Major Thandrumena ka tanghe nge a kamal puya chuan thir an phuma kadam hnu po in ka ke alabai hlenta ani kumsang khajko somko pariata tharau thiang hlim ti har tharna ka chang le ta a ka chandam hlim na kha nei le in ka hlimin ka thmuang le ta em maya kan ram chung ril nun min hmu tira alo chana sa hle maya kan ram chunga pathian ram chu nam dang te mit muwa na sa taka ti hming chiatin alo omani hetamin hmu tir chu pakhatna kan ram ro rel khol lalpan min hmu tira Congress sarkar chu atlangei don ti min hrila chu tiang tak chuan alo thleng ta boka kumsang khajako somruk pali hril lok na kha aron nem het non le a khang hunlai min hmu tir tam tak kalo puan te chu ataka ron thleng chuan ateng het zel boka kan ram le nam din chuana in hervel le in rel bol dante akal vel dante chu athuru kin ril hle maya lalpan min han hmu tir chuan ponlama alandan ang ani ta ho lo maya kalo hraphak lo hle maya kan ram politician sang te ain dotin min hmu tira zalen ram lua tura min throi tum tu manom lo chu long chiat thla ka te hle maya Congress le MNF party te chu zalen ram min throi thleng tu tur an ni lo ti min hmu tira political party thar alo piang don em ni yang ti in pathian azota a chhana chu aron thleng do ne ngak ro ti ani pani na namdang no chu tur thu ni kha chu ke invela le kha chi an pai chu ka char khoma vai tonga thujek te chu bol lo bo ma pai vek tur ania kan ram chunga vai zong chu no chu vek tur thu alo thlenga vai tonga thujek zong bol lo bom pai vek tur ani longtlai bazar ka in chu vai panin an lua alua na man chu kan tan alu hle maya kan chung ka in tun nun na nar ani ve tak mewani chutia thu ka hena run thleng ta ka chuan ka dor lua tu bengal vai pani te chu ano chuan ngai ta a kumtam tak ka dor lua tu te chu engma in huan om lovin in lua man kan ta lu tak chu chan huamin kan hut chuak ta a an ni la chuan an thathiam lo hle maya
baba in lua man kan ti pun sak meng che khongai takin mun lua ti ram ro an tia ma se chunglamin vai reng Mizorama an rem ti silova kan hot chuak ta ani pathumna mechin siam chure pin kan rama chuan zalen na alo towa lelung ho sakna kan thar chu en kol turin ha tho tur na sem em maya na nei lo mo na mulo ma tu man lo kan ram ho sakna en kol thei mi thiam kan lo nei ta ka wangin le hnuai oi lelung hlu rang ka chak thir le gas chu hai chu an nia Israel mi thiam te nen thokin kholian puin kan ram chu akhat tlat maya kong puin kalpona chuan ram danga chun chek chuka tui khwa tangte thlona tangte in ram dang nen in sum don ton na oma kumsang zakwa sumruk palia ka mu ai na sosok rang ka chak thachi ka mu ta chu avana sa em heng na thok tur hian mihringin kan dei lova chempui rongot huma tanga le ka thiam zong in tho sen lo na a omani rathei lo na wanga nupui chul rek ping ta chu anin chir hle ani lalpan fa pek the ang zat khanei mai ro jasai fu panau pangber davida kha an unaw zinga som pani na ania in chung ko atangin davida kha hle bodei palange lalpa la kai ro chan lalpa mal som nai don lalpa mal som ramchi fanau dom tak nei turin lalpan mal som chara se ini pui chul rek ping lu su Reverend Dr. P.P. Jople Rabbi Jonathan Kahn Crusade Aizola Zalendrama min thruai tur pa te thar lo piang tur ka be sei lalpan ngak tura min thil lo thleng ta chu ngak lel takin ka thlir rang maya are vung mai sia chuti lai chon Reverend Dr. P.P. Jople Rabbi Jonathan Kahn Aizola local don ti thu ko seta a heng mi te soi ngai thla Aizola kal chu katan ti mak mo ni in ka seta ani heti hun lai hian ka sel na thaniam hle maya pathian rin chanin kalve ta roi baya hemutum hian kan ram zalen na min hruai kai na tur ruang am chulal pan min hu tirani Rabbi Jonathan Kahn hi pathianin ami Israel te tan pui thiam lal ber ni tur riak athi aruna thakal zel tuna Rabbi nilai mek chuania ama hi Christian ania USA Bet Israel hruai tu pui thiam na thok lai ani Reverend Dr. P.P. Job to speak karania hunren ho lavin reife amang thina chuta thil mak tak mai chu mi pui zong in kan ha thuap zok chu Rabbi Jonathan Kahn khani tlat maya ani aron ding chu to ka chuan in khom zong chu bultan ang mai kan thina Reverend Dr. P.P. Job to soi chung zong khan tu ma hotum kan omlo phuar be ang main Rabbi kha kan hak thup mai ani Rabbi Jonathan Kahn le Beram Paki kan Bible hian Israel culture Beram ki khian hun poimo tak aluati kan mu thei ome hlimna nia tan Beram Paki chu pathian choi moina tan an hama jubilee lomna zalen na puan chua na tan an hama ral khel alo omin in ral rin le in ka khom na tan an ham boka ral do hena an chanin Beram Paki an ham boka Beram Paki hi an hlimna lungai na nena an chanin an ham zel mai ni na lang mizote Christian kan ia wangin Bible chia thin kan nia Israel namdan hi thui tak kan rilru hian apum puina chan kan ne ni po in aom tho maya chu wang po chu ne mai thea karil ruwa Beram Paki hian omzia ani thui hle maya keimang bokin midang ter ruwa po omzia ani ve karing puithiam levia chi aron thakal zel atanga Bet Israel puithiam thok lai Rabbi Jonathan Kahn Beram Paki an ham ruai mai khan kalunga teleng hlea ka soifia thiam phak rual lovin ka thinlunga omzaril takane ni pathian hena ta adam ami bo kan nin atanga pathian fa nina chang turin mazo te nam angin lalpan sap missionary ten chanchin tha Beram Paki to torot mangin kumsa khazret somret pali January so pat khan min ronjong chuaka tuna hian lalpan mizo thi Israel nambo kan nin anga min ronjong chuak le torin levia chi ami ngai puithiam arona tha Rabbi Jonathan Kahn mangin min ronjong chuak le ta ni in karingani Rabbi hian Beram Paki chithum aron kenga chung Beram Paki chuan omza sang an nei vek boka aham dona piang ina soifia zela mizo Israel te hne mal somna aron hlan chu Beram Paki to torot manginani Beram Paki pakhatna kauna to torot
Rabbi Jonathan Kahn chuan beram paki pakhat na chu ti hian a soifia he beram paki hi kauna to to ro ri chu ani puithiamen aham chuan Israel namte chu an local khom thin tuna hian judaten an nambo Josepha le Ephraim tha khovel kol kilabo dadai te chu kan dap meka kan zong zelani Israel ramatanga an kal chuana chu chuin an kal na chin po chu China rama kan chuilu ta China ramatang chuak le in Mizoram hian kan chuilu ta ni atia tin Israel ten kan nambo te kan zon na konga hian chinlung Israel People Convention te invuat te hian tunge an ni hriat tumin an beiti kan lo hria a an ni hi retheina le pachian na wangin harsan an to ka mu set le nui zat po an poi salova kan in hriat ma de in zong te chu tu na hian kan in tong ta a kan in chui muta ani ati ke chuan he beram paki pakhat na hi puithiamin aham chuan Israel nam chu hruai khomin anom thin ani ti in beram paki pakhat na chu hama he prai tongin malsom na thu achama Israel nambo mizo na thlak te chu ma sangalalpan namte a kauna beram paki ngeina ko chewa mibo in to lova lalpa zon chuate in nita atia fapatlan bo apan hena kir leng khan lalpan Mizoram hi achei moi don ani ti ka thinlunga anim nge ani beram paki pani na nena to torot zanhina chuan Reverend Dr. PP Japan thu asoi zo nuwa Rabbi Jonathan Kahn chuan beram paki pani na chu aron lek chuak le ta a hetiang hian a hril fiala he beram paki hi Israel ten kanan ram tia man lu dona jirko ku chimna tura an ham kha ani he beram paki hi chu kanan ramalo omhasa namdang ta hne na to torot kha ani ti in to torot pani na beram paki chu aham le to vua to he brai tongin mal som na acham le a kanan ram lu omhasa tu anaka thla ta chu nuai chemi vek thea ti tlomin an lo omta a Rabbi no chuzuar ero chu Israel mi te alo huma bathara lasen alo zar wangin anun na chu hum himin alo oma Israel tanen kanan ram nei tuni na an chang chhota ani kha Israel nam kan ni emo zentel kan ni emo bo chen awanga keima kanan lo ma chatu adama mi zalian tak anaka tha chu kanuna hian aum vek maya chum sing hlui keima kanan lo ma chatu anaka tha chu ti tloma alom theinan Isua Krista cross te senrin na awanga hne na chu tu point an pon chua beram paki an hamrik vele ne na changin Abraham fa ni na Krista ro lu tu ni na chu kan chang thina ni avaro pui tak em zentel ten rin awanga khoina chandam an chang ang bukin Israel ta tan po Isua Krista te senrin ang awang thavin Abraham fa ni na le pathian ro lu tu ni na chu kan chang the ni he beram paki hian thlarau lama indo na chu entira avapoi mo tak ngai em beram paki pathum na impum khatna to torot hemitum hian impum khatna thu asoya zut tiang le Israel Josepha tiang panhi chu pakhata siamin atron kopa zol nei te ka lalpa tu sei chu acham nuwa he tiang hian asoya nangni chinlung Israel te hi Asia khomwal pui tiang tura lalpa chithlan allal pui thiam ho nam thiang hlim chu inni nangni ang reng hin hamdang an omlawatiya tin Middle East Israel le Europe khomwal pe Israel omta chu Europe khomwal pui tiang tu tur lalpa mi te chu anni atiboka Israel le Mizoram suizomna chung thu te asoi nu chuan Israel ram leilung aron ken chu Mizoram le chuan athaka kan ram injom na pum khatna thu apuanga tin Calvary tlang pan na kong step lung chut ke le Davidan Goliath atha na huna lung te le khabuthiang hlim tora chu ada khoma tin Israel puan le Mizo tollo puan chu asin thoa hemi thuwa hian ka to don lo tin au chuaka ti chuang voina hian lalpan zol nei te ka thu asoi chu lo thlengta a ti kimin alo omta ani ti in soi le a beram pakisai ber impum khatna nia an ham thin nge chu aham dan dik takin an ham re tawang wanga hebrai tongin mal som na thu acham le ta ani heng in khom na pianga hian juda ho te hun puya an lam angin Israel nula ho te chu an lam thina khovel history a zoram chuan rabithar tunma la zo ngai lo step chu arabta ti karel ru nem hitin oma bungriat na chinlung Israel People Convention le ke tunhmalamin he pol hi kalam hel thriat ngai lova
Reverend Dr. PP Job le Rabbi Jonathan Kan telo kal tur hian kumtang tak kalo nga ram lo lang tur ka bei se na chu aron chok thona sa hle maya dam thalo chungin aizol ka pan ve ta ram kha ni ya hemi thuma ka mel thria thar ta chu chinlung Israel Convention in ti ti hi alo ni le ta ani anni por hroi tu lalchani masailo president chuan thu toy te soi veya Israel nam kan ni na chu fun hian mani aro in rel na independent afun teleni yatia kan ramai hian mitam takin Israel nam kan ni hi an lo puang to thina keina ka mu ve hun hi chu kumsak zakwa somruk pali mai kha ni ya tunma kumtam tak tang khan Israel nam dia in ria Israel rama pem tum an soite kalau hrito a tin rin na phat san Judaism in let char tan hial te po an omti kalau hre ve boka tun hnai maya mizo engmaza chu Israel rama an lo pem ta boka chinlung Israel Convention ten en hian income na bulfu kan nei man talo kha poi ka te hle a hriselona wangin kapon chuak hlei thei talova andan constitution chu ka hona chiarin engmachen chu ka hre thei ta chau ani engpo ni sela katan an thurin han boipui chiam tur amin ka hrelowa katum zui ta bok heklo chinlung Israel Convention nena min thlon zom tu chu kong thuma oma pakhatna chuan tun hmalama Israel nia in thria Mizoram nual suat zonga kal angkha nia ka hriat lo wangin panina chuan tun hmalama Israel nia in thria Christian na nen lama thlauthla Judaism thuren inlet angkha nia ka hriat lo wangin pathumna chuan pathianin chiang takamin hmuti ang taka iweno kaltlanga namte naw te hum hal na dan mu mal taka tanga independent mutura anron soibaka Israel kan nina proof document nen anron chop chuak thei hian min thlunzom mia mayani he in thlunzom na hian kan kau thona kani na le kan thurin akalin na ti boilova kan ram pachiat na le re thei na manga kan mel pa se tanan aphuar be na la katanga zalen na rama min hruai kai tu aruang am kalo mu lok ngei kha chinlung Israel Convention nge hiani ti ka hre thiam ta ani hun ala du re do ngem eng tin nge number aron herdik zel don ti chu pathian in hria hun rei tak chu ani thei to lawang he poli kau hran pa ngai kan ramalo om hasa ten an muthiam lawani po in dem chia ka ngai hran lo kau hran chu zente lemo Israel lemo om lo naram Isua Krista thu senrin na wanga khoi na chan nam ta chen na hmun ani ya kau hran chuan in rel bol na constitution rang lein khovel zong zonga chanchin thrasil chu atum berani chutiang bukin chinlung Israel Convention point in rel bol na thran constitution ani ya athil tumpo iweno kaltlanga Mizoram hi Israel nam kan ni na be chana zalen na independence wal chu ani ya kau hran nen hian in kalna anei ka hrilova in te in be tur ani na om reng ka hrilo tunai hian re thuap angin alang takna a kan ramai hian du thlanna lak nita sela zalen na sual thisen chuak an nun na hlan tu te khan kan thinlung chung rela thuk takin thu an la soi reng ani sia tunge vote pelo phal om ang ile nie kan he na lalpa in larna khan zona voi thum zat zoramin kan chan tur kha oma chu kan lung rol tlang em ti zona kha ni voi ni na khan aulo an lom nuala voi thumna ka au kha chuan kan vain kan lung rol tlang e ti mai khan ka hria ma se lung rol te thei lo kha arukin an lo lom tat mai ni kha ma se kan vai khan ma se kan vain kan lung rol lo ni poin alanga soingam lo te an ni to dona nam phat san tu te an ni to dona wangin an chungchang chu arel tu ten an ching fel mai dona Israel nam anga mizo ta kan in lung rual lo hun hi chu alo le thleng ngei don ani Reverend Dr. PP Jople Rabbi Jonathan Kan to soite kha abua chu ania khovel history Mizoram in bungthar kan kai ta ani lalpa chu fakin omro se bungkuana Mizoram damna fam kim chu Suryalal ben hadada lalain Israel rama samari khuwa kha an hual betlat maya Israel ten an ei tur nek zong an ei zo nu in nu pahni te khan an fa te tala an sa ei turin thuan ti tlo te hial maya ti chuan nu pakhat fa an ei nu in nu pakhat chuan a fa chu tal a phal ve talawa chu thulung chia tlak nam bai chuan lal beng lo thlenga lal thin lung chuan ngoi ngoya pathian mi
Elisa hena sipai ho tu atir te hial ani kha lal mitir ten Elisa hen an thlen chuan lalpa thu hi lo thri ro lalpa chuan heti hian ti naktuk tu nang hun vela hian samarkul kong ka vela chuan changphut dip te kong khat chu sekel khata an thalanga barley te khong ni chu sekel khata ti in alo thrila ma se lal mitir sipai ho tu chuan oi lo takin ngai te lalpan wana tukver a hon don chule chutiang chu ani theite lulang mo atia tin zol nei ngai ro imit jong ni mu anga ai ye ro chu ei do lo ani atia pathian rem ro dan hi amak kin man ruat chu awatlom te lul em oi lo khopa mu sit te an thin sia samari kul kong kharbula chuan phar palian oma khopuya an lu don chuan cho om lo baka lunga den hlum turan ni ti an ria a chonghei ne mo lunga den hlumine mo an thi don tho ti an ria ta wangin surya sipai ke ma chuan an vakal toroi be ni kha phar pali te chu mak tak main lalpan siama surya sipai chu lawin an tlang chazawa an ei tur zong zong an tlang chiat san ta vek mai ni phar pali chuan du token an ea ralak sum te chu an thukruwa ma se phar pali te chu an hanin ngai towa an thinlung mit alo war ta a kan te dikhau lo mai voini hi chanchin lom om thlen ani chu ania kini hi kan ngoi renga khowar kan nga mai chuan thremna kan tok mayang chu ti chuan ho lal chung te ewa hrilang uti in anin bia a kulkong khar veng tu chu an han awa pathian mi Elisa suang tak chuan alom ta a chu thil thleng ro pui tak mai chu mi pui wan tlang in an ea an in lai khan nui zata oi lo tu sipai ho tu khan a munge na in mi ten an chil hlum ta ani heng pathian thu hingun takin ka ngai to a Mizoram lalpan chanchin thra hmanga azon chua khopuya hian eng thil te nge lo thleng me ka eng wanga heng thil lung chiat thlak tak te lo thleng tamai nge an ni ti te ka ngai to a ganram hi surya sipai ten samari khuwa an hual ang khan setan le tharau sual ten min huala ganram le nami soi sakna tuarin kan rum mek ni in ka sia ani chung katin maya ngol veina le hurna hrupuya leng vela thina tuarin kan trapa nu le pa pumlai nei ui rena wanga in then apunga nu le nulatam takin an fa tame po bolhlo pain an paya kan thalai nun bedong manin oklum lo pung zela tu ma pong sual kan thia thin kha chu nula emo nu emo an thina tuna chun kum thling lo no sen tame po pong sual an nia mani fa sen ta sa ei chu an mei lom ni tual thale in rokna te alo thleng cham chia kan chan chia je hi kan thia em kan rama sual ni hi achunga kan tarlan mai te chu ni sela ziom tak tur chu la ni anga mi tho sual ni hi nasa tak mai ni ya kan rama hruai tu ten mi re thei te chan ayan ei ruk saka an zakmi alo mi ho sa le re thei in kar zau tial tiala ko ran chunga le zel po hian mi ho sa le thei in kar in dai dan na bang a cha so thlea ko ran hruai tu te mai po in million le re thei ten en rang ti chu phat rual lova ko ran tin a thil thleng ani hurna lama in nam noi tam tak po hi mi tha hur ten nia zin tam tak po hi mi tha zu in an ni mi wangin sualangai an ni lo heng mi te hian ko ran le wan tlang an in tha an chang zela tangkai taka in mang te an ni box sia he mi te hi mi pui wan tlang poin an hei lo chungin mi tha sual an ni mia wa tu mai thiam lo an chan tir lova haidar saktu te po mi tha sual tho an nia heng sual sang dai mi tha te sual na le mi sual te sual na hian kan ram hi kil ni atangin an ei chemek zela heng laka kan dam le theina tur hian tunge pathian mi ruat niang o Mizoram hian kong ni in damna kan ma mo a pakhat na chu ram le nam damna niya panhi na chu tharau ril ru le taksa damna ni pathian khongaina ro pui taka wangin kan ramin chanchin thra adonga tharau chan dam thlom pe kan changa kan hlimpuya kan lampui boka chanchin thra hian kan nam min choi sangin thiamna finna le hausakna thlengin min pe ani hi alom ome amai ro chu kan nam hiana a kan ram hiana a chanchin thra awanga kan hlimna te chu so sang vio thin ma sela re theina le sualna kong chitin rengin kan ram hi atuama ele bar wanga tramna gas le oil tramna electric power tramna kong chian awanga tramna kan kumtin budget item leiba nei reng chunga in tau delna soi reng sarkar kan neya mir theita vote thlunna hrarenga chomal khat leka in tau delna policy siam thin
political party te chu kan politician ten nia midang kan nei lo chu tiang mer thei ten chomal khat kan dampui lo lai chuan kan mi ho sa ten an ei ruk le an hlo hlei hluak taka tam chu an dampui bik chuang lova chu tiang mer thei ten chomal khat kan dampui lo lai chuan kan mi ho sa ten an ei ruk le an hlo hlei hluak taka tam chu an dampui bik chuang lova lim na le lom na tak an nei hek lo ei ruk mang le hlo tama piang te in chunga sual na in ro rel na sating mai ni na lang kan ram le nam dam na Isua Krista lang na independence sokar aron din chua huna chuan khovel thret pui tham dam na kan nenga khovel ram danga kan thon chua tur chu khovel na nei lo ti sa le tharau thil te an niang tuna chuan ma ni ham puan zar ngai kan zar theina kong chorin hong tan ta a kan ni na dik tak chu khovel thiatin iwin wa thana ni ta a ngan ram chung ngai rabi Jonathan kan ten biram paki hamin min kauta a in pum khatna to torot arit ruai mai le samari khopui kul kong khar ei tur lo thleng mi ta mutu a hlok na te lo bo rang te ang khan kan khopui aizol kul kong khar nge ne na to torot ri hritu te hian bo ral na an chang ve mayang ti ka hlau hlel lo ve kan ham puan kan zar huna chuan ma niaro in rel na hnuaya kan ram ho sak na te hai chu ani anga ei ruk na le tham na bo to anga mi ho sa le ra thein kara rem na om to anga kan ram ro re na khol chu chanchin thra ani anga Israel ten nambo ti an ron zon chua ta nge hian Israel ten he na chandam Israel ten he na an chandam tu Mesia laka an bo na thu kan thil ve anga nambo ni an in thiat nia chuan ana ka an chun nge Isua Krista cross noya ku na tapin chupha an choi to anga an Jerusalem kul kong khar chu nge ya chanchin thruai chu kan the sakanga an Jerusalem kul kong khar chu nge ya chanchin thruai chu kan the sakanga chanchin tha oi du lo te chuan bo ralna an pumpel bi klavang ale tin tumatan chuan ka ti khalo ni le photchela ngai thatu ten ngai nomin tia lo lok pui nge ka be se ni